السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي او نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی ایکوتی. ایکوتی فعل سه معنا لري او په پریزون، فوتو سامپل، پاسې کمپوزې او لمپارفې کې څنګه کنجوګې کولی شو. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. ایکوتی. ایکوتی غوږ نیول، یو څه اوریدل. دا ایکوتی فعل په پریزون کې یعنی په حال وخت کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. j'écoute, j'écoute, j'écoute. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Il écoute, il écoute, il écoute. Elle écoute, elle écoute, elle écoute. Nous écoutons, nous écoutons, nous écoutons. Vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez. Ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent. Elles écoutent, elles écoutent, elles écoutent. او همدا ایکوتی فعل په فوتور سامپل یعنی په راتلونکي ساده زمانه کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. یعنی د ایکوتی فعل معنا په راتلونکي وخت کې اخلو، هر یو ضمیر په مقابل کې. یعنی زه به اورم یا تو به اوري یا تو به غوږ نیسي. j'écouterai, j'écouterai, j'écouterai. Tu écouteras, tu écouteras, tu écouteras. Il écoutera, il écoutera, il écoutera. Elle écoutera, elle écoutera, elle écoutera. Nous écouterons, nous écouterons, nous écouterons. Vous écouterez, vous écouterez, vous écouterez. Ils écouteront, ils écouteront, ils écouteront. Elles écouteront, elles écouteront, elles écouteront. او همدا ایکوتی فعل په پاسې کمپوزې کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. Tu as écouté, tu as écouté, tu as écouté. Il a écouté, il a écouté, il a écouté. Elle a écouté, Elle a écouté. Elle a écouté.
Nous avons écouté. Nous avons écouté. Nous avons écouté. Vous avez écouté. Vous avez écouté. Vous avez écouté. Ils ont écouté. Ils ont écouté. Ils ont écouté. Elles ont écouté. Elles ont écouté. Elles ont écouté. او همدا écouter فعل په لامپارفait کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. J'écoutais. 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 Tu écoutais. Tu écoutais. Tu écoutais. Il écoutait. Il écoutait. Il écoutait. Elle écoutait. Elle écoutait. Elle écoutait. Nous écoutions. Nous écoutions. Nous écoutions. Vous écoutiez. Vous écoutiez. Vous écoutiez. Ils écoutaient. Ils écoutaient. Ils écoutaient. Elles écoutaient. Elles écoutaient. Elles écoutaient.